ndindo le myoyi nani bonsu badi balengama ku bisanji bya bindi dimbi bya muluntanda le binyige jini ni Frank Cholo wetu nudi binya binyala badi batulondele mya bimishishilangana dichi dibaula mesu malenga mija mokumona moko tutangila ni kumva kumyande milengele to kunuhesha chibanza ditu kudalelu tudi twakula to benze lukebu mwakukebe muntu mukwabu no ajandula mwabeu muntu eu kim muntu bubantu bonso abaton chilobu hadia chilobu cha mwetu nanu mwana nunka yen ni chilobu tubo mukebe to udan waye lelu du mo Europe lelu du mo États-Unis lelu du kwa man wende misoko yonso yi ubandu hwek nanku lelu tudiba mubunga kaja mwakumona mwakumosha nkonko ani kumukushula nkonko ya mikola ya utwambila kunene tetu nene mwabeu tumoneni bili byanda muna imbinganya nanku mudimu wetu wa konsueku ngu bisanji bya bindi dimbi bya muluntanda le binyige jini ni Frank Cholo wetu na tokulu nende miandi ya chidi miandi yonsu ya nsombelo abuko abantu Bushua nduma maini twako akula ni muchuluba bwanu chuluba cha bankambwa hamutu wakuya mumyakulu ya nundu bamanyai mubikiji botu jinende jitukudya lelu njo musomba kudya balumeo mukalenga wetu mwe wanyi twinjira muwako Mema Kalahama Temple. Kalahama Temple. Kalahama Temple munichi. Sin temple wa Zambi, temple wa baina kasayo juba ambile malonso. Atubananga malela, utuka yushima bantu bambile malela. Asangisha bana baina kasayo bonso. Busho ndonga mulelu tulitokula muchulu basi. Ndokula muchulu basi chiluba kimagulwetu. Si muyakuli na idi mugongo. Lingala kikongo sisawili ni chiluba. Chiluba si magulwetu. Amutana bashino akabatu bagente se umalimo myakulu wabuto lelo mondo mujimu kagalonga chishino imushini angu chiluba magulu eto munena na shimu constitution eto mbambani onto jimo ku défendre mon parlement na shimu kulo abuli mayo wa chiluba il faut que tu chevaler boalu ku monti on sidu munene tokole français katuba ngulo to français to lo to chiluba boalu magulu magulu français ou lo to chiluba non ko moni mbalo bukola ba monto kulo to français ani mulele ku France Busho mwana wa kulo to mu mangala an mulele ku chinsansa kali monto sidu munene na showeho ngujwa kulo to kulo France bikole ko ngulo to mu français kulo to mu chiluba waga chiluba nje ngote to kula mo emission wa wana ba mwana kasai bon subalonda tumvu chiluba basanga twasikijila mbanu lejini ewu muntu munene hadiya ki muntu bantu bonso nanumva nunka yenu mudi utaishe chibungu cha myanda mwabeu bwanenu kusangala koko nanku ndingamba ni jine denda Kalahama Temple ewu mulo mvita kala men chimvita ya bu matamba ni gadonjito ani ya ilunga makabu ututangana to mvita ya mungalata ni kutokwa mpanda kunganyi milenga ni kunyanga kaje kwa myandi yonsu ya lunyi chibidi luchuchu ni lulembo lonsu mitu ya bantu Kalahama Temple ni ngujingila difika jilenga munzu wetu achakujeo merci nyinu sakdila ni wa nchisanji chidi Frank Mwenza chisanji ki développement mwina chidi mfumoli tunkeba wa muntu ju créer idée campagne yani développement bwani ayakumpala wali faut que soutenir bwana ayakumpala bana ba million yenda bakwa mbaso bo ku kala kwenzi bintu ya chana na ya kabaiba nzebo chidi mwenze chiti ati mwenze chisanji muni mu créer activité wani faut que soutenir wani ayakumpala busho waga nyi musagidila wa chisanji cheno chidi mwenze chidi binyinga ni Frank Cholo wetu chisa nichi ya kumpala walantu tumusuteni bibora parce que je Frank Cholo atuchi bigashi Kalahama Temple pindi undi nguhesha mpunga wani uditeje uditeje ni uwa mwina udi Kalahama Temple bushua udi mutu adije mudimu kai duwenzo mbitu adije diba kai ni kutukadieko mema bantumba mwe musogwemo Kalahama wakala kubaila hamubutu chena Kalahama walilo nyuma ni tout kwa cause juste pour soutenir malo ajamba ditu majitu ya Kongo tulibaba kwa kula kubenga malo sumabi avubenze kuli mubuto hanyuma Tshisekedi héros national tuitomba se musuko enda mulala mututalala udumulite lelo bwa tukala chitujechi ekipe wa démocratie wa Kongo mujumu tulibaba mtanchi même ndi Tshisekediste même ndi wa Tshisekedi wa kala musala umofu mbandela hanyi même mukola mu Tshisekedi même chivuma muntu wa part Tshisekedi tuma muntu wa walo muntu vuni meji mimba wa peuple congolais wa ditunga jetu dio kumpala vous souffrir
utumu sacrifier jeunesse yonsu ba peuple wala ka inga ko la nyime ndo ba ko munanga kulonda yonsu bivuam to ka ben intérêt yonsu yarach bant kulonda bant hanyima ba mwagala ni million ni makuta tenze nongo to to ka benga to kushala ni même kushala ni majisekedi nyuma ini ba manyi même ni woni de pesa combattant wakal wala nyuma ni ba manyi mudi na Tshisekedi mwina leader wetu héros national ukadi mu ya jamaa mu ya jila mudi hatu tokula mu ya mundo sama vumo akala jibe jini moyi mwana mu Felix inshallah mfumu mwana ni nako kimalukai ndimayini ndimuntu akala ndimola na vite bibola bantu on suma mani événement yo situenzeka activité yo situenzeka ya ide pes bato mana kala mantono en 2011 adi mfumu lo ne mutumula mande ganda même antu mamani akuyi utumunda ya mumpesha carte ya ba membre ya ide pes ngwa banyina bantu ba mumanya udini Félix Antoine Sekechilombo mumanya udini ne un combattant wakala jindwangana wakos juste ndi hanyuma muntu yonse ndwangana waditunga letu wapepe kala bim tuwaye mu ndam busho na ndi ngeze ditunga mu ndum moyo mwenze diwa ditunga mu ndum busho wambi hatok kala hama temple tudu ajabudini kumbe balu ba kubangila ngumbe moyo tumunu musangu fo Félix Antoine Sekechilombo uyemo kudisuisha kudi benantanda nanga bena kasai to kumonyu wewa anu kuluseka wa kumu wa kala watu msaida pesa balu mbingiu lakini kumu wakala watu msaida pesa to ni hanyuma tume kwamba ni akumbusha bwana kachina mfumo watu msaida pesa to uvaka bidi mfumo wakala ni mukwata midimu ya bunke to kumonyu wewa mulamatanu kuluseka lwa Félix Antoine Sekechilombo kudamba mwabeni mugumanya mudini bwino kwamba ni muona tutobe mugajani eshi muona masebe to Félix zomwe ine abaki adiba mane bantu de soutenir bukalenga benga bukalenga buvuko à soutenir leader buvuko mumanya même parce que les avions ça vous mon mu vumpeta ko chihalo vungeza sécurité muntu ka ngambeni wewa lelo mu sécurité wa kula mu Félix bantu bo mona mu chihalo ba courage wani moyo wani mukole pamagamba dina wani ke mo amaga to moyo mukole di sacrifier bo ditonga walu Félix c'est le muntu tudinenda espoir wa peuple congolais Félix avo mengu lusega lwenda mbwani tumulama balu kutu dinenda balu bato wala wa mtiji bato wala kula mtiji balu bagayi vumo mengu lusega lwenda mu protéger mu weza sécurité wenda nieni fita camera balu mu mvona bute no mayi ko Kinshasa ye ko ngambile ni inshallah vumo aditungedi watediri no ngambile balu kaya vumo na ngenze mission ngakule ni makanda onsu ngakula ntanda mutushiboni nanga namba ni Félix kimfumo ditungedi bale yevu mungambila ngene kavu mukonga nangani ngamba Félix mungambila memani bobo ni fitanga meya bolo ni binji dim mungambile ne kala ham kala mo yeme kimfumo ditungedi bikala ni courage kaba kwenze bwali kudi muntu uvuyo wamba ni yitele kasa yawo kaya mungale uvu ba uvuta tsoya mama kasa so ni bomo na go zini bomo yeme bovu wa kule bya baby kola akuna bwani mwana wa chikapa ni omwani ate menshi tusu kutejinja walo ngubanje ani ngamala bantu mungu na kwa kama ka kwenza walto meme kifuma ditu ngeti walo kai ku courage mo mukola chibonchi na muntu chibonchi na musalai walo musalai ka kwele nyo ndo musalai uvugwa kunama la mpe aga to keze fo bwani to ainza campagne ka mfumu wa kitunga Félix Antoine lelo di mfumu ku courage tuvuna ini détermination tuvuna busho yimo ya kumyanda tuli bakubikila mwabeu ndonga mu yabe ko wenza ku bisanji bya mukimenga cha mbujimayi ndonga mu balonde bikola mena bantu bonso baba ulamachi wakula bwantungulukilu ni bwa midimu anyi kachimu wakula mutu ishibwas ni kachimu kamfumo aditunga anyi ka Félix Antoine Sekechilombo bu mulumbidi wakatambwa kali wakula mutu ishiboni udini cha mako kuheta kachimu kumasungula ashadi hanyima anu kadi bubyo bikali byanza ko bani Félix Sekechilombo kwato kumasungula auto wevo ko ilelo Félix akafumo wakubula do balunji mu mutu ishibanga mu bubula bishi parce que peuple kas congolais yons ufumo yeni Félix et Mouchala Mfumu ni to vivre bimpa bana ni balongo chanana ni muni boela ba investir ni balongo ditungemu ba ko engager peuple congolais pour nous souffrir pendant 37 ans tu vois regarder même tu vois un espoir muté que mutu wanyene un jour nanga di nangu mo ko to la chadari mo ko to mu didoni uvuncha wa kushala Mfumu ditunga Félix ba le peuple congolais ku di musungula ki mo to ke bien zemu nimba mo e shaka doto
peuple congolais musungu mbaba mbani bamuha kumatahishi wanyanyi kushalenda na kini bukalenga to bukalenga buli kukinga kati rwamba bishi bantu balimo agola bagulu byagula bulasa ese bukalenga wetu babele muntu mpandale uri muntu magwandu kwesha mu wabona baje kumwela mpandale yazo fomo wadi tunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo president wa Kabila Kabang ye mwamba lelo bakwata kabila bali bamugwata balo ye chef d'état-major commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo quel est le pouvoir pour partager quel est le pouvoir pour partager le mutu mo mbenza coalition selon constitution wet modi ye mo état majorité parlementaire Kabila ou dit autorité morale honorable sénateur ndingama no autorité morale wa BNFCC chama no wapanda kibarukai mfumu mvuni Félix Mudini Menja Buni véritable démocrate pour le benza coalition bana basoma selon constitution wet bali te une majorité parlementaire nangwa mi nyumba une crise politique bana katuluka bili kutombe mudikenga dia bwenji tu bafuma kudikenga kibaga ni féliciter mfumu bigola wa sagesse wende kina liba kwenza ko biso ko liso moni Kabila du mutana non ye ki chef d'état-major commandant suprême ou du nommé ne revoga Félix moni Félix Tshilombo dini bukola bon subuta mfuko dia odini pouvoir sans partage busho tuhinga kuhanyima balumbi tu bakubigila mwabeu ubo wakula wele ni mpandalala wele mbila bantu bonsu kulonda imana ayo mfumo ditunga ngata bukalenga matala nujinula kandundo nukunga mibiji kadi lelo kandundo kabanda numa mshungu kandundo nganyuma nyini kwanda mun anda muna njuma ni njingambulula pigana nyima wa bantu bumvu bini mwamba balo bana betu abena kasayi chemo ni nchinto chakumpara katuru makushala malo matala into abi muni tutu kwa kanshi bulu fomo ditunga mwamba ni peuple kasayen ben ce projet yabo batu pour pouvoir soutenir projet ba créer moyen ya ma entreprise ba etamokuta a million chez les jeunes le bantubo benza projet wa boani ba mener ba investisseur ba benza gel gel au moins 1 km ou 10 millions de dollars ba benza 10 km mo 10 millions ba ba en 10% be monte 100 000 monte ha capital mo mangi mo monte mo 100 000 dollars lelo wa projet ba ba nyana est-ce que na chou ndo matala 5 000 il mo musami chou toy ke yana ni midi mo mudu ko monte ba mufuta udu sumba matala ujanshimo quand il m'a dit matin na charge descend tu as changé langage on auto et tu as changé du tournage moto un jour moi na mwena kasai moi na mwena kongo ni ba jour comme dit ba sa ndo matala descend ndo bamila parce que mfumu bambile ni Félix anga kwambile bene mi ba no son la mfumu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba di ba relancer mi ba mo jour le ba ga futa bantu $400 monto ndegelo chama ni mumvo yem bagade ba futa bantu baga basanga bele mi ba même ko ambile bana mwena kasai ni son la mfumu adi tungo Félix bana ni balonga mukalasa chana école primaire bana balonga chana bien ça gangi bien ça kadi balonga simba benda munjil to balonga simba de bele mo kutaba ko futa abo amna munjil benda munjil ba bish mbaji ko bambile ni ba de ba futa mo kutabu abo eno bele mo ko ba fuka ba futa ki bar ga yini avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bolu bo matala ka to ko bogula ga bito uja bolu bo shima etubu homoyi ka to ko shade bintu ya shima to malo tunga ku bande ulu mono di franc mwenza chisanja c'est il faut que nous soutenir si nous créer mudimu basi na engager bantu mudu mabeso du bango bango si mo ko to bien c'est ba engager bantu bango futa bantu ngoni mondo si mu créer entreprise wen si mu moniki bintu di mfumu ge bambyo bya ki mu shala musomo bani mudu ndo matala mu 4000 na ni ngashali musomba ni njebishi bana banyi bali bafoni nzala ayi mu jana ba kude to mwenza idée yani mweti idée yani créer chisanji cyane babanko wakula mushindo anyuma kuba no mushindo ali muntulo bakwa kuti do afila mukuta mushindo aki développement qui création wa muntu créer entreprise bani kwenze développement ya province atono makushalila mo bo matal to bana bana mwana kasai kubaila kumobutu matal Kabila matal mu Félix muino utu dibindila udi empereur wa mu Japon ambani peuple congolais musumula mobeta muntu bu bakeba bidi mu bionso bi bakweta ba hechi Félix kimudi mwamba kimudi empereur mwamba empereur akabato mona ngudi bantu monsto no Félix mu mwana Félix mwamba ni chituma juguma no sawa kukumbala ntuma yetatu ebo muntu wa malo lula mais wewe il faut ba président bonso africain ballon de chance de Afrique kukumbala empereur akato mona bantu monsto Félix mu udinzabi mutu weshi mfumu dini menja bumi kakwena muntu dini menji mu Kongo mu Félix parce que tu as dit que muntu mfumu ditonga mu ye yakudi menji mu tabanto monso ba lombo la bantu
adiba tengana shi pasteur mo église c'est mon pasteur qui père spirituel wa bantu ko ni ngene za rukuno ambila malwani sente si mo ngambila ende ato no sumo Félix Félix ki muni kudini menji boye kutulombola to tukudia ba mwena ka sa ni mbambila ni boalo bwanshima ba homoi fumo di tungu bando weka bwa Congo ni manyi ni moyo wenda mo manyi ni mwa has mwa habilam malekere bios bi mo kweza manyi mwa muka sayo mais mwana mwena ka sa ah voilà ni kwa vuba mbigine nyezo munanza wetu tubarga Félix mwetu wa muka sayo habila na ngulu manyi ni mwana mwena ka sayo bwanshima ni babu homoi vumamba ni peuple congolais ni galujo $11 par jour mbaza bidie bia 10 milliards tout dit 80 millions sur mon tout moi mon toujours de plus de 11 millions ouais $11 vraiment wadi musanga ni machinga ubiko ouais 10 milliards c'est mukabile se 4 milliards biba 3 milliards j'allais milliards peuple de moins $1 milliard qui va ba dem gonga mu ko fu ba jago mu jime ba to fu ba ja to fu jeto akbarka yi avec Félix hani ngakulu maganda chaku changer yakula dia njani ndundo amatala chena mwakula bintu to bwani maini jiko adi tukuni bashuka asana ndo amatala numbu mbambila chaku activier china asana ndo amatala 200 francs ni ba musu 200 francs je ben 1250 francs numbu mbambila chimpinde chibe ba chana abiga bien ni bwarto ni mana kwambe kabe ni bwarto ba investisseur di balo munem bolo magana dia bantu ba kweli chilo parce que mbali ba jolo mi bambo bantu bon so bebe fila CV ya monto ni ba bebe gila ni ba ya ba kubanga medium mbale ni 22 milliards de dollars ba ko investir mo kaza 22 milliards mi hita ya machinga ya bidie ya Congo mais to ba hita 22 milliards de dollars waka sanga yen kasai ni kala bujo buba no mufa gouverneur ma weje mutebo mamba mwenzi bidie ya 10 milliards kato ko changer cha kuja chito ko ngumba mbale he shakala kabiane ni ba to ngami ni bantu ni baji ba soma ni gitalal nganyu vumu akala manyu mukongo ni balo to lastana na show ntoko vumu ito kasi mifunda mu mbumbeli wa meni mikamba nyenga ba fa yenzani tu bien ça 32 ans ni Mobutu qui bana ki malonja na do Kabila père wala ko 3 ans yeko fay Kabila fils wala moins 18 ans katuma ngolo bana katuma ngolo na do puis avec Félix Tchochaji mo wala wela Félix a mwamba ni bubanji bundi na bu mu Congo kabia ko kumbana bo peuple congolais souffrir apisi mbigol kike sport ni memene ali ba memene makanda nyuma ni Félix mfumutu de nendo dinza mutu esha mwana mwene kasai kakukenga to mwana mwene kasai kakukenga muto mudike mu janvier mutu bangwe kwa satulas doa sa ngambele bimbi muto mudike mba doa se binga ndinga so doa so hôpital wa cancer wa Congo wa Afrique centrale yozo wa cancer bon dans mutu chana wen cancer udulo munemba kwa ndamo hôpital muto mudike udoa so tulas to abana to école primaire ni secondaire udulo kwa université balonga chana tulasa kama hela anyi tulasa to bunyi mwanga tamba mweche chaku cha 2 km et demi sur 3 km bayo kwenze bintu ya activité moment tudi njes ya galenga ngi mwambile bana mwenga saini ba investisseur bo balo 100% mu Congo 60% ni ngala mu kasai kakwena chisamba chidi chikenga bilion ki tribalisme je adi ba enza bien sur benza bantu bayo kuma benza bintu benza mon tribalisme na chiyezo ko vunu kwa boy moni ya jumwenza moni ye mwenza kabila siwenza kingata simulonga kingata simukudi mukaso pinde mune musumo ba Félix il faut atwenze le hetu boalu kalma ni force wa Congo ngasai force wa Congo ngasai bobo kuma mu Congo ni muntu president mbadu mune mek ane muko keshebena kasai yonso ganga kasai yonso mushwa kwambi mwabe ni mfumo adito na meji bumujidu nyamu yaka kolwela BNFCC diboko boalu badini bipuita mu fanga bya bunyi mwagumana mwa kulombola na budi tungu ramani tudi tulombola na shimuli balombola kadi yeke mfumo aditungu mwa bijari ki mwa bewe kadi anyi kutuambile dibakedi dia FCC cash anyi coalition dibakedi bantu mbaba di mwana ni dibakedi amuluma ni mukaji kadi mukaji wa udiano bia amuluma kayulele banato bajinga bwa dibakedi difu anyi mariage contre nature igala mwakufu uruamba mushindu gayi wo udu munanyi wa chisumbu ni munanyi wa mfumo aditunga Félix Antoine Tshisekedi ndio mumeni mfumu jini menjabu wa mulonde interview vo interview ku TV5 wambini avo mwena ngongo di ba journaliste avo mane yebuni di niveau yao wa bambidini bam kadi wewa udi travailler ni kabila mabuma bishi tout ça yeni kabila ba tenir dans coalition udi majorité parlementaire autorité morale wa FCC bufu bo udi mukale wa mu France udi bahinga je Macron muinga na udi Hollande oui moi la majorité parlementaire on va travailler ensemble même on dit travailler quand tu es dans mon couchi to higato pour kabila de majorité parlementaire ou a une coalition tu ba cohabiter moi bo moi tu dis tout est tenu bi mo kwenda
wamini nzuju teta ni bi mo gumban c'est mon moi man bi ogabi bi gumban c'est tout bichebe mo accord ya le 31 décembre il dit c'est que di wamurumba héros national ou du moins zele lu tugala titu liechi si mai benga ti ma sanction bunya jibe shamanto sa vuwa di bloquer dia processus wa ko respecter accord ya le 31 décembre inde ikala go buka bay benef c'est ça bay bon faut mu udini jinanga di anzan bolon chrétien udini moyo anzan wali to sombo bon ensemble tout bon so bana ngone e kala ga bi mo to be ga be mo ni bele bi boto munje c'est tout jibaga di difu ko to mo ngaji jibaga di fo ni munum muga janu ka yumva to munum amani chene mo so di ko hodi kala mabe muga jo anta ni ko te gachi sinde lo to mamu nda wen c'est fini kabya ni biaze ni tout chebe ya difu bulo budi bugu muga mariage à FCC ni kache wo mo photo si kala bo mo fumo adi tunga udini droit au dissoudre parlement udini droit au Sénat mais wambi ni chene mo kwenza bito dingi éviter crise politique mu Congo bolo bana mo ne Congo mbakenga bi won si wa do ko binto mo mu to din sagesse rai udini sagesse o bu mu tabanto so mais Félix si ba to do mo ne Félix c'est un politicien d'ailleurs il y a une équipe politicien bon to ngamen ci segedi politique bon mon touche à les politiciens allez moi prendre politique ou di politique ci segedi équipe politique bon ça ba politicien bon le politicien no mu ci segedi mu mette pinde Félix c'est le seul politicien au Congo ta mo bintu bi di benala mu ga benze wambini ndi même wi kala fayulu mu ngala même di bedo ka mu ngwate wa bintu bi di wakul mais ndi di supporter au nom de la démocratie quelle sagesse et quelle humilité quand tu es le président bonheur moi Afrique moi ta même le Cameroun ba mini tu es Chai Félix bon lié mu le mo to démocratie du go parce que moi tu acheter tout pour ah ba non ba bo mu tu to mo Félix bon mo di empereur ou do amba Félix ou amba fumuki bon même ni mu bigele ni chamu bena ko Belgique ma bigele ni béton mais ni mu bigele ni chamu bon chamu ba chele mo si ka ci choshaka ci chuktok ba chele mu di ci chukunzo wenga u hanga ba ku chile ci shala mu dilu andi na di ko adi mu ni ngam fumu ni mu ni ngam mo fumu ni chamu ki béton to bon le béton ni mo kuma marton ko tanga la mais chamu na show mu to ta marton u du samu ngai ba bianz u do to ta ye yan chamu est-ce que chamu ko achaba to ka ko to chamu ko achachi to ko e un chamu kabiri chamu mu ngala mu pepe Vraiment frère. Dans le bois de mfumo adi tungo mvua ça je mu d'empereur wa. Empereur do mani pendant au Japon pendant 8 mois ou du moins au Congo ou du moins restaurer démocratie réelle. Bito il faut bien tu galo bio. Terme c'est terme sacré. Monton muntu mukulumba ou do mani du moins restaurer démocratie réelle. Mungala to wa watching. Fayulu mwanga ta fayulu ku henda maros Félix Arumko Félix ni kanu lengi muntu na chumo kanu tuti chingo mato c'est pas chokinga c'est ça démocratie wala ke bisanji bwa lo ai henda ai bokechu di hotel mfumo adi tung bokeche muntu musomba mwamana muntu wa chana kumbusha mwina to bokechu suliheba to bunangenda wa ah to bokechu ninga bokechu wanyu ngwambele bokechu adu mushana bwale mwina no bokechu for mwenda so mwenze mudi kambocha ninga kwa hotel mfumo to anyo bokechu mwanda dibendele to lekela papa for mwana bokechu mwenze mudi kambocha difugi endadi njibi bikol Félix mukola mu vie au bourgeoisie kumbusha bwana président wa ditwata bumfu mtegurusek Félix au mwana wa ministre Félix atotendo dini mpango mu boulevard ya 30 juin Félix musombo mu limité tatwenda udine regida bamanya ko ba Félix mu limité kade boke chwa bungwe ko ko ba to ba kwa bungwe kwa bungwe démocratie ngwendana c'est ça démocratie ani politique ngwendana mon politique wa nyamu boke chikana kumbusha njine jani tana forme boke chwa c'est mbintu ya rigam tawo nyo sudo za fumu legala bwachini wono wa démocratie to boke chimu tela fumu bikola fumu gene ni fo wa boke chito boke chimu gole mfi wa médiocre mu vi mu d'ailleurs la la mi de kumputa bien ça wenza bwana ngale réfugié politique oui kala réfugié politique mu Bruxelles mu la mu refoulé to mais binye ba mu kwato wa mu hande di bendel uri mu ni mi boke chi andifu da boke cha ngenza mu de kambo cham trop c'est trop vraiment quoi Félix Zambi montre chez mon toit digam et mon toit digam Félix Antoine Zeritulo ba ndi mu migele ni cham o ne utuni bon bo digam bon bo ndam bunne ne bu to banto abun wala ba bo to abun ba dini bon bo resas ba se mi banto ba tunu bon bo resas wala ba di ba raison ki ba bo ke cho se mi banto dini bon bunne ne bunye mais wala wala ne mutu bunne ne ka bon resas ki ba ga yeli benze bintu bia kene mo ko tele Félix fu mo di tongato ki ba ga itu tu ndi sanga wali wale shibantuni démocratie ni bato kabina ba mali mulu ba ka konta bugalenga ba mi ni chabucho to benzere
utoto ba chef Félix Tshisekedi Mulumba bugalenga ngoni tuka di benza maro digam Félix so Tshisekedi ko ba me nu mwen no Congo fenêtre beaucoup manyi ni pado anta bugalenga mais avo kabila bugalenga kaba chivo mona bugalenga ba mona Congo to ba bele jimbasa nga bigola nga ofu mwamba ni nu mwen na fenêtre ba ka mwen no Congo fenêtre ba bele jimbasa nga mato wabida hadi mfumu yo mabo umona ke du mwenzel kacha ba président ba mu Belgique ko to kwa kijilo muntu na to hein Félix Tcham faut moi dit tout monde même munanga bigo ou du peuple congolais munanga ou du monde mujo munanga qui ou du moins restaurer démocratie réelle ou du boga chola munanga boga chingani tu ko ko mala boga chimena tumeda ko mungu boga chidi fu boga mboche ko ko hein ou du monde ba supporter te mon ningi disait ou monde monter mo golele ko musoko muntu mo golele mo ville mbiambe chila ni ntege chile jolo mutu mo bujuma yese ko musoko tu mo ville ouais mon amour tout le monde je m'y au sens nous mon banque changer vie pour ce que je suis na chala pour mutok ka tu akole chilo bimpata chana mama ya chilo ba we no mugol uri complexe au problème nyeyo Félix fo mo di tungo musa na di tungo di jigo kuri kabila hadwe ndo di tungo ambwani mu contre mu kuma kutoto mulo bwani ba investisseur ba bwele musoko ba investir ba créer ma emploi ba mo na mo ko ngale bien hadwe ndo voyage mu vunu ndo nyangwa bela ruko avant que moi je le président ou voenda kana bigole ba to samba man Félix Amoyo Gumputu ni âge wa 7 ans. Kolo ko 17 ans muso Gumputu c'est que migiliste mudiam. Nkinoa wa mbotama kinoa minje migiliste muso Gumputu depuis 17 ans. Ba to so abri bagule uri Gumputu menzo munu wa mbulo ko taba ambi bombo yenawe. Mbaka ribenze bako hingana mwina mkonto ya mbula mataria. Ba ba sanu tulo muto desordre. So du tulo bwani ba investisseur ba lo muso ko. Kalema lelo buye kay muyeto. To futa tabaka na jaba. Bari monema to ba hetan. Ba ni féliciter ba engager ni 30 000 personnes ni 20 000 personnes mbele coup de chapeau ne ba continuer mu mwa ba engager ba riba bigela bantu CV ba riba tega classe ben ba classer selon niveau ya bantu we mo alwa CV we bani ni mushikide mugisa mo ba kutega ni diplômé so le ba classer ne we moins école primaire mushikide là et moins école secondaire mushikide muginai non ça va ba classer mais moi quoi ça 3 mois bon ça ne ba bigela ba fila numéro ya téléphone ni ba bigela muntu yon soda de retrouver kana subuga ba mana ko anta CV ya ba matugo ba anta CV so di ba yulongolo parce que ba engager bantu mi ba dano bo ba relancer mi bombo ba actionnaire ba mi ba ba actionnaire ba mi bombo oui bo ba actionnaire ba futa bantu bo we mo ba so futa bantu ba ba be tom no ba di malo bo mbate liste voni ba fantôme ba itamu bakaba tele quand on joue oh quand fuga di 5 ans quand je mette dine machine ma ko ta ba le mi bombo o do voni changement di tuka ba du way kiborka du monini Félix Fumwadi tungu ambani na isa commission bo kulondolo bantu bon so ba bianza bil ba di bele bianza mu cheton bla mata bo kuba kwata ay ta no mo ba di liste wani 5000 personnes ba di benza bo kufuta bantu basana 3000 2000 wa bantu fa fantôme ay no makuta bele mi bon o no mo ba di benza ba di ba société o di kumpa na Fumwadi wenda ngutukebele bonheur bo ebene bwani wani tubango kuja $11 ba kufuta $1000 ba kufuta $1000 bo kufuta $1000 ma beso di mo gula machine yimoto wo wuja $100 desa ute wisa mushangaji nanyi na wa ngata kwa manena maita sininga ni mukongo ni tukala to anta machine o manyanga toucher ba to eshama wao kabi bia noni ba wo kale kwenda machine kala patron akili Félix Mubeng muntu yonso du travailler il faut ikala ni machine wendela mom wa ko bato ko duenda machine ubwela mo restaurant udi bilke to bwela ba de bon sasa chibi mwingala mulanda mwingala ni machine kibulanda budi bato ko bombo kimbulanda bwa mut e uje chibemba we bo kule chibemba ne uje chibemba ki patron abibi top Félix Mubeng fo mo di tunga Mubeng Félix Antoine Sekiri Chilombo Chamo Mubeng abibintu bo abu bulanda to Sekiri Chilombo Chamo fo mo di tunga we ki mun me Mubeng les bo ay mo ni tani ko kule fo mo di tunga ya ko ngwa ko kunto ko amba bwani même na shiwa ko fila moyo wani na fila wani bo hola boyin ruamba langage politique bo kule je ben est bwani atutu ingana nyimi kala bana betu ba kengu nto ko benes ba fo no bo minerai de konto ba to ba do voni vita ki invite ani ba bo kulisha kongoto ba ba kuiba minerai yetu ba de ba tuto bingo ba de ba to ba nyema ba hadi ba tuto bingo ma minerai benda ba to ile mu Rwanda o voni kolton hakadi mutu kwa kumpara bo mu kolton o kumpara Rwanda o voni ji ka to ngabu nene yo so simba créer bien des autres ba ko bini ni mbo ku fila moyo wani ngi fila bo est langage politique wakule to ki wakule jeni ou dit déterminé voilà to ne ba est du chargé tala di gorgo wargo ka di 22 000 militaires e ga gorgo boku jijan bu hota bonso bo mu metu monso ni mele mo mu dilu avec Félix Tcham di tala di bole ouest mu vumba la di bien zak
ki barga yi mwamba ni filmo ya ki mienzo buni uri filmo bini adu filmo mienzo ni tutu shara ni adu filmo kwa kwesa tutu shara uri filmo yo tu shara sutu ja ne le filmo ban bo hola bo yin to moyi mun langage politique ki mun ari moyi mun ba ambi na mun ba sa ni yamu filmo yo du fa Félix quelle photo chamo chitu chifon Félix ka photo Félix doit 100 ans au pouvoir 100 ans au pouvoir du date constitution ken dia constitution peuple congolais kwa mbani 14 élection to mudi bien zaka mushini simbamba président momoni an how do you forget to Xi Jinping c'est maman bani we one how do you forget to take off on mani ko peuple doit ngata constitution we ali papa legen bana balo chana an kele Félix du to take mushini wani to ka rite to no tolel mbola mataji wa tashange abana eso ni ngwabili ni mutu no saba nende no lele bi tolele na 60 to baluba il faut tolele tolele na 60 muntu mo bana 70 balo mbola mataji wa tashange abana mwatu yala babuni papa mbatu li bage boyeto kala babuni kono mutu to tiri fo bana wa mwena ka sai basanga bigoro bwani bana wa mwena kongo basanga bwani lelo to ka ulela mwana mbola mataji wa tashange ambiji kumputo sikibitu tu ya mkongo duka bia bwene to ka ba vivre siki waka du bandu ko yikumputu mbwani vi wa mwana mwene ko ngigala bien bwalo ba investir qui va des milliards ya dollars ko ko investir mo wa ambini ni ba to aider pendant des ans après ni to be remercier bwani to ban et tout supporter ba ko pays mi ko abiga yimot o mo lungi na Félix ngani na Kabila ka fonalo to bwalo Kabila moi je m'assoule bien pas ba to la fo mo di tunga calmement remise et reprise moi c'est vraiment civilisé démocratique bi kala bien tu vas comprendre ah ki bwalo kai vos collèges ka bolo ko waw kal gato mo chalam di sanction to odu mona ni en 2023 bikena ko anta stratégie bon tu es ta majorité parlementaire odu mona ni fumu vuma ngata RDT ko chez Sylvain Mutombo RDT kay mo bujuma yeto to ba associé to ka tout état ko di gouvernorat tu vas comprendre puis bikena 2023 to anta stratégie yani tu kala babuni beaucoup échange fumu di tonga majorité parlementaire amno beaucoup travailler bilingue bon le mandat 2023 ou du continuer ken ni kongiranto tu vas comprendre wo mutana pinjeo mu créer ministère il imezani délégué à la défense chargé des anciens combattants c'est un ministère créé quand il faut 11 autres pinjeo muna tokula Sylvain Mutombo moyi wa fumu di tonga mon ministre wa défense ken no makwenza bo Sylvain kayo excellence kayo mutana Sylvain Kayiko ye kene makwenza bolo rapport ya ndege ni fumu ngata ya Sylvain Mutombo bushwa bwal ki balga mu ngoni une stratégie ils vont fumunai bien so ni lungi lo fumu wani ebebi mbanga ta fina ko di défense mais ndin créer délégué à la défense chargé d'ancien combattant Sylvain Mutombo banuga mo eto ayi de pes mo ngala mo cha bâton de commandement wa RDT bu mu même ndi communicateur provincial au RDT mais moi ngala combattant IDPS ndi mo RDT communicateur provincial o ko mon tout mo ko remplacer mo so ko ngambi no gani tsumu chajiri chiko o do amba woni simbina ka sai banga bena ka sai kala hama ye muna ngu peuple yons RDT mo mani kala hama gudu mo ko lo RDT mo nem wi bako aba fu be basoko mo mbaz tu ba planter RDT Franck Cholo jugo ko témoin to voni na DC sénateur honorable sénateur quand tu fais tout planter RDT den ba to so ba nyema ko fo mo wuto to ba mani chi tu cheno achi mama ni tu dia ndio muntu nuko même kala hama ndi nommé ku chinsans ndi nommé ku chinsans ko ko muntu mo nommé ato muntu keno kumbusha ato même ni communicateur provincial wa RDT mani ba kumbusha bana ku chinsans ani ku chinsans ku di Sylvain Mutombo ndi mu ya mwenza yemo 2 semaines loger ku di Sylvain Mutombo numéro 1 wa RDT ko no voni ba considérer wa mi ne uki maganda yi kumbusha mai Sylvain Mutombo uni ngela moyi ngamba ni Sylvain Mutombo excellence igala no courage enzela ditunga mudimu bwani ditunga di kompala ngela ka ni fuma ditunga moyi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chamu ndeka mwambula ntenda bamba ni logistique présidentielle mwambula bwena munda bonse bo bolonda fuma ditunga hanyima ni tubanda toma ni ntenda yonsu ni mwako mukuba kumubandu ditunga ya kwa mwangalata kadi ngumu ya ndege wena idishindeka mututa mazajanyi eshindeka muiba mulu ndeka mwasa Roma toyo to mo kujana chibanga to mwasa kuli ba ennemi betu ndeka mbasa anyo mo ndeka mu juko mu 13h kumpala mu dinai balo fumu nchaba kulo fumu fika mu 20h kutinzasa ndeka mu juka avant fumu mu di fumu fika kutinzasa baka ba basine ndeka mu kulo to fumu fika kutinzasa ndeka machine ngai kuchalo to ndeka mwasa
udo mani ni to mani ndeka mbamwasa kuti baye ni mibetu baye ni mibeni mbanga kato na vechi benza ngeta hata mani ni ngeni ya bari nchaba kumwata busho pinja kunu mona ni cho bigala wani ndeka mwasa mudu ujadi kamba wale ujadi ndeka mwasa ndeka mbamwasa meme ni ngambe mbamwasa busho pinja kunu kwa mutu wakungomveke kwete kwene mumona bwani mudi basa ndekao babo bajinga mwasa mfuma kadi adi basa ndeka muno nchi bumfumu yeye mulala muye kuye mudinto rubachi bakala chenza kai fumu walo wabe ngwa kulala wami ni meme ndinyana butu kwebo mufiko mu 20 kuchenza meme vukisha urumachi mwagala chi papa bantu balekele di hota chichi benza di hota bikala bamanyi ni Félix un espoir wa peuple congolais moyo wa peuple congolais mujema Félix moyo wa Afrique mujema Félix mfumu wadi tungu Félix Antoine Sekiri Chilombo mfumu wadi tungu chamo que espoir wa peuple congolais ni Afrique mujema na wetu mfumu zambi nguni mumulam ni masambila tulitwenza zambi nguni mumulam kakufoto nekaba kumushebezo ngambila mwana omuluba yonso mwana mwene kasai yonso tuikala ikubini tutomba nzambi butukuni munya tusambidila mfumu adi tunga zambi amulam lelo bo ndega mvuye buye munde kam tubakala tokolo makolo tubakala bimani nayi tumwakala hen lelo bakaba tunemeka batuchina batuneme kuchizansi mbwa mfumu Félix Antoine Sekiri Chilombo na kukiwaka mwana omuluba yonso ba pasteur bonso nda ya bonso enza disambile da kubikira mwana mwene kasai yonso mwana omuluba yonso alwa kwenza disambile kusambila mfumu kusakira nzambi bwa chidi mwanje kwenza bani mfumu muhando kokulufu Dinani mindi na masambila dano akwenza bishi sikiribe da kwenza disambila kubikira mumoni kusakira nzambi twasakirila kuluku mwamene tulamina nende bikol bwalwe kuri muto shanende kichini ngamile bwana omuluba mwana mwene disambila nzambi dwamba ni sambila misawo yonso kimbamba disambila sambila lelo malaba kwisambila tu sambila matukonso asupenzo mitu lomba nzambi lusa mubelo ga duhesha mfumu mpindi batwe ko yakala membo muchondo mfumu wanyu mema Félix Chilombo chamo singamani mfumu wikala mubandi shampala udini nyoka munzubu bwali wakangambila ni kala hama kabatu bashebela nyoka hambelu to batuba shebela nyoka munzubu nyokudu munzubu tubwela munzubu nitushebela nyoka mumu pinjo tukabwela munzubu nyokudu munzubu kuladi mudisa so bwali nyokudu munzubu tukabona mutu wenda mone muso kwamba ni bene luguna betu bali mantanta bene fese sa bene luguna betu na chimutu loso na wa bene luguna betu woda bene fese bali basangai bwa 2023 kabakala kuto bwa bidi mfumu adi tunga wenzi bobo bene luguna kimba tunanga to woda mbatu nanga kimba tunanga to ulma mushudu ga tudi batata bwa ko ya le 30 décembre bidi bato benzi na ngiboluka yi tu sanga bigol to ambile mona mulubani tu kala kubinu babi bonso banteleje no enti disambila bonzo la no tubikila muntu osa sambile mushindo ndo tu sambile kino to sambile mage boyo muntu oso nimbaba usambile mage na baba musulmani ukuma tungambile muntu nyo wena usambile mushindo meme se sambile mushindo abagana muntu sambile wa imaka adi jandekelo njisa gidila Frank bwa bujimwenze mumbikila mabe ubani tulukwa kusanza Zambia mulam ngabile wala moneka sai bonso ni bwa kumusuteni parce que mu fila menji bana ba mulongwende si badi bende babandamba kweka badi monganda banomala kafya bano benzi bitu da desordre kadi ebugole bende mumvo nenza chisanje bwani tukala twakula nunu kibarka yinyi muhesha makumbu musoutenir amani mona mwene kasai yonso musoutenir bwani sanche ne chegumba enza kuhita a créer bikobo bwali bigene ni kala mwingala munjila wendele bantu ngo twakula munjile tento bende bihita na mona na banda bigol munayo kasai même ni kala hamwa peuples wala ga ya di badi di no sakidile bigola bwa munu jumambikila ndingela pasteur Edouard Moyi ndingela mfumu di tunga Félix Antoine Sekiri Chilombo ndingela na DC kakulumpa kabudimi nyumwela Moyi ni député national Eric ndingela ni gouverneur wanyi Maweja Muteba wa Midimu gouverneur woboyo ngayeba wetu bonso menshi ngani kwa mani wanyi meme wesu bagwebe ngweboyo Merci mani kwa mwanyi mema bwana ndi musoutenir bakwa sabadi mumbanze mwisho wa michamu bela nyonso meme ndi musoutenir ngakulamba ni maweja wa midimu sibanga mwanyi ngweba heba sadi wa meme si mwa franco chola kimwe mto vumwetu bonso na kuki ni mwela moyi ngele ni bantu bonso balunda bali bonso ngele ni conseiller ngele Jean Paul Mboma mwela moyi ngele ni Petit Bilket ngele ni Jean ni Pelle ni mwela moyi excellence Sylvain Mutombo ministre wa nyimema uli munanga uli munanga bikol walo munanga chabusho taskijila kalama temple tugwela taskijila chabusho nunela taskijila kanu yons na tugwela lubila we mwani sanga bikola bwa tukala twenzo no nyimbigala bimba ba bigala to akula malo mfumu walo bato tumubana mweneka sai sekiro ni no eshwani
udu mona muka sai mo dem mo gulu etun chiru ko musoni bana mun ka saba sanga ne bi kala ba gulu ubu bido ambi wal kala no gulu chiru français yeni yakufu déjà non ga tanyo di fili no do bisanji pinde ba ma beso ba hanshan kunda no bido wala be no no ze mission bo ko mbile banton bo ne ko lejema manyi ku bisanji ki bo problème mun ñu lejewani yikala no mu chindo ko attirer mono mu ne ka sai ubu bido no am hanu no ku bisanji no se de ba mu français ya bunyi no ba ko ze mission difficile la no ze pinde ba ma udu han chito wa udin di ku bido no am ba bi na bi on ou bien émission nous ba intellectuel si nous avons un ça quoi des montons toi kula mo kula to chilo to chevaler bo kabila lu infumu wa kuri mbi saudi mo butu mo mangal banton so kabe mo kala c'est que chilo ba ki mo kula chilo mo ni même dit docteur wa chilo ah on ni doctorat mo chilo ba mo kula wani ni we chevaler même ku chinsa se ni ngakole différence mama lo ko binto bi combien mo na mo gonzi papa makuta même ne chini ngongechi eche chili balo mo kulu ni mo na mo kulu parce que je la boni ouais tout l'autre mon français tout l'autre mo chilo na se franco tout l'autre mo chilo tout l'autre mon français parce que je la boni kala hama temple nyungu jingila ntungulu lu wadi tugu mulenga toi c'est nyungu jingila to la kabidi toi ce que jila ku ba mo kachi mo adi tulonda ko bisanji ba bindi jimbi bya mo lontanda la binyiga jini ni franco cholo wetu nyuma ni tulitwele miyo ku ba sombela ba to kompanda bonsu ngela gogu myoyi kudi mpasta wa Nzambi alba pasta ba Nzambi hadi uyigila nabudu mwana ba nunga Nzambi umvo ku Nzambi ununga pasta wa Nzambi ununga lui ngela pasta yosho mwimba moland ngujengile jalu kile jile ngombelu ngela mamoyi ni ba kulubonsu ni ba kunyi ba ngata myoyi to ele myoyi kabidi kudi kabongo mudingila mambo mu Belgique anga tebe myoyi abamba turonji betu banshinshin ni mundangul hadi wa mulala anyama misango ndulo wa bobu habu disu ditono na benda batangele cholo wetu nangu tulitwela kabidi myoyi kudi Denis Kabasele tumwele hende myoyi kudi tulonda mu Londres tumwele kabidi myoyi akangamana ni asanguluka bu muswaswa bunyin Nicole Flop tutugele heba moyi anga ta moyi wa mavoala mabudu mwikala utulondela ku bisanji bya bindi jimbi bya Frank cholo wetu no moyi maître des Imukebai ka tu mo moyi to ambali batu to ampanda mona mana ojuto nga journaliste ninga chugele mama Martha moyi kasalo moyi mama wetu tetu kasalo Nzambi akulama akubenesha mama Denise ni mwele kabidi moyi ni ele boso moyi ni mwele kwa vita kamera busho ni mwele moyi tumona kulisekalo wa Canada tumona mamu Beatrice Kadiombu mukajwa mwena kwa Paul ilunga tubela myoyi bani bakangamana basanguluka fils mukena kubenga kuho moyi mukalenga Piero Kabamba bimansha mu Paris nansha mukalenga Theo Kabongo katuyimo kuho moyi bakwetu bonso bali batunanga asombele batutoko mpanda ni batulonda kubisanji bya bindi dimbi bya muluntandal Frank Cholo nyimo mu kwa moya ko ngambi baningela myoyi bonso mbasombele batutoko mpanda nangu tuamba kabidi bwani bali bajinga baku tukalo twenze myandi ya nungu badimo ku tutompanda anyi badi bajinga bwani tukalo tubela ku myoyi mututwelemu badimo ku kwangata kunombili kunisha ku mwana mwa kwenze myandi myakana bako yeno badimo ku no kunashi mulanyo nyemba lubichi an kujya kushimani negatanga budya mata mu kushala bitonsons wampindi ndindo ele twasikijila ngere twasikijila ku Frank Cholo vomudi manyina anyima bo kuhongole bindi dimbi kubicishanga bimuluntandala myabino nutumone nayi ni mu matunga abatoga nega bino bomba myakulu minei kadi nubaleja mu kumwana mutulitula bagana mu makulu wachuluba hanyuma mutoto boji mvwa kabe wakaya mbwa ya kondo mwadi anvita kwetu badibele lusumana bambani chomba kuichukutalala napa kumana kudibala budi bako abo kwambani kalala kuichukina mina munjila bolo bako hohodi mbavula ini ngakulaha ni ngakula bolo bako abakalo bambani kalumbo mwana abuni ngwadi sesa uyitu yuguyugila kadi hatu hatamba kuyugila tulimo kwambani ya benda chamba ya benda chishe ya bantu myanda ni